Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan, ada na mapi at tutula mapenutulakan si erkano kekuaan tanu sandawan ilmu asara pamamakin nagniwaya pia-pia na mala atum kekuatan ron. Agi ina tutulan si iku mala imam akilala tanu wasu Al-Hasan Al-Basri. Aisay niya ulama amya makapiapi agyang koto ang mga tumanian. Miya kaysa nami pediin su Al-Hasan mala imam nagyang koto kaya pediin niyan na mala amya pamasan yan. Na bida niya nagyang koto sa katawa mama tigitan wa liburo. Nagyang koto mama na inawidan niya naging koto miya pamasa o imam sa padiin nasagyang koto kapembelingiran tutunugon sa kaniya no Al-Hasan Al-Basri na adna miya sima iyano na mapi asipat agyang koto mama ayabu ap kenegiyano sagyang koto kaplalakawiran na dua-dua penggiraw agyang koto mama alhamdulillah 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 ikadu di na di teron agyang koto astagfirullah 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 gitu bu di na ni matero anabaad na din yan di teron napad na ini kama masaw to agyang koto mala imam su Al-Hasan Al-Basri kagi ko makaumasiran sa walay o imam na inibagay niya nung nagyang koto pasadira na imbayad yan sa nagyang koto mama ugayin na inipakpiyakaysa niya sa kanya tige nagyang koto kaplalakaw ta na miya sima-sima kanar ka agyang koto ading ka diteron ada asala ka ading ka diteron rumwar sa agyang koto alhamdulillah na agyang koto astagfirullah ato na inisambag agyang koto mama natige na hay imam natige na sukaw yaw uguyagakan na dia tigi na pekaliw sa giyang kaya dua manutan waya pamimikiran na giyang kaya dua tigian ni'matullah limu wallah subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa mga limu wallah nakapapatutan sa kapbentuga korona gitu diyang dikaterwasi ko alhamdulillah pagariya saka namiya kalala limu raka wallah subhanahu wa ta'ala pamimikiran ng kaman agyang kaya betadeka ubang ka din na begitu nga agyang ko alim wallah na din ka magagama gitu niyalala sulimu wallahu subhanahu wa ta'ala nabaluyang kaaginawang kaamanan nalamat si ko wallahu subhanahu wa ta'ala di nga kini pakandega lagi ang koto ka penggiraw ka alhamdulillah alhamdulillah ikadua tigian na gyang koto kalubay o dia kadikang gilebekas iko mga kabenarakan wallah di tanong pakatarotok na yamambu apaman na dapat after untano naging ko to astagfirullah kapamangan ni sarilas iko wallah subhanahu wa ta'ala miya kadagdagal pagariya aditano di min diraynon mga paliugat rakatan wallah subhanahu wa ta'ala anta aga aditano katarotupan naging ko to dapat penggelebakan tanwa ini paliugat rakatan Allah subhanahu wa ta'ala nalagi dia namambu na napakandagalan tanwa agyang koto istighfar baluin tanwa ginawa tanwa lalayo na agyang koto kapenggiraw tanwa astagfirullah astagfirullah mga pagariya panganin tanwa si ko Allah kaya kuwaan na sa dauan ama baluin tanwa mga tao malalayo no agyang koto di na nikatero ako alhamdulillah nagugyang koto astagfirullah balasan tanwa Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalama piya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.